Mula dia tutup turun dari dekat tsunami, turun dari itu tsunami, terlumui mah di tsunami. Karena ini inang sorry pada, tuntakas do hanya mana, sampai itu gaya macam pas orang di tuan kita yang ada dalam orang di dokter itu, terlumui mah itu nak pergi detongan. Kerana ini, saya soal ini mau sinar kami atau kamion. Tentu kalau dulu bahwa pertanian juga sebenarnya asal sinar di kami bumper di berseroni. Agak bion atau robot terbus dari roha, nang jak kami suri. Si dalam kami itu amuna kerana kami terasa di pendukung kami jauh. Harga mama dari tujuta berada di tujuh. Sudah ada pas-pasan nak bisa pulang kerana Nabi. Apa Nabi masalah jauh. Jadi, alam kasih kopi, alam abang kamion, betul mah tu di kodong kami masih kopi sudah. Pas orang Nabi Tuhan kalau naik pas-pas berita yang mana, betul mah dulu kodong kami. Kodong pangapur. Kodong pangapur nak kerana Nabi. Bang perbedaan orang tu. Dari sini dan sekarang acara Nabi Nabi Tom Duri layak doraksui dinasahatna tu Tangi yang minapun
jadi alasan nama kehidupan kepada di maruhatta matang yang mahira marhide-hide goarni di mata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni topli korbadia amin. Marete hita 'Mga terbundut hamatean, mga suluk hamonangan. Jo hamatean di dia hamonangan ni, jo hamatean di dia sorok ni. Di bahini mauliante maruhatta tu di batana pamonak kita pemaralohot dosa dohot hamatean ni. Marhide-hide Tuhan Yesus Kristus matang yang mahir. Ale Tuhan debata aman amin ari badua gijang. Nung ngadilehok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus tuhamatean ala ni dosa namin. Jala dipahehe hodo ibanas yan hamatea tu hamuluan. Asa dapotan hamuluan tu handi gorak kami. Asima roham di hami. Saya jari mahami asa ulang maddele. Ala nung jumolo marujung ngolo ni dongan namion. Patuh ako sa mga Jala paglimit rohanami maktiri pinagulasulo na soma pagkirimon kinaunuan na pinatupan ng anak mo Tuhan Yesus Kristus. Kahit marohanami tuho ay hodo kang hapon ka sumurong dihari. Tuhodo hami marhapurusan jala marsigattung tuhodo hami sahat rodi hasusuda ning ulo nami siat tanoon. Say parrohay mahami mamilangi akka ari-ari ning ulo nami. Asa dapotan roha na bisut kami. Jala ang giat tersunggul hami mamikiri ujung nilakka nami siat tanoon. Laho nga jalo tupal hanguluan sisa lelen dilelengna. Na pinadiri ni Tuhan Yesus Kristus di hami. Amen. Punguan saur matua. Tangihok kamu majolo hata ni dibatas yang Lukas 12 ayat 40 at dorang sota pamorhat amanata holongyon tuinganan pada dianat parsabok kinani rahmat jaha mahita sada 20 ya hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Hamu pe gabi hobasma ay narodo anak ni jolmai ditikki naso panagaman muna. Naikot di ino jolma sa sitong na ima sa upudusuli. Bolong dosuli jalekot tari korot dosuli. Niam turpuk natajaha otteng manarimot totoi piharoroni tuhatta Yesus Kristus na kedua haliho. Alaya sa marningot hita amang inang lumobi madihamu keluarga nahu haholong ihaw. Aut sugari di goto jolma manang sari-hari tikina ro Tuhani mangalapilana radang loason na diri na dililuho na kahabor tibiro. Jaladang loason na diri na ikom marbede doho akka keluargana.
dan luasonna dirina ikon manalpuhon akan adingkan satoga-toga di keluarga dengan percuma dan sia-sia. Duduba deba jolmai madok saha tutano narara ikon lak joja dia merdomu tusinin. Saya pikir ini adalah bentuk kesia-siaan belaka. Ala didok dong kang marlapatak kita mangulu di Portibion. Ang gudang bui tahatidak kon gor nito hatta si buat damai. Jala si pardamai. Buasa rikot ikon ingotot tayo manginang. Ala di paymo tuhita. Tang di boto hamu manang sari-hari tikina. Roto hani. Atong di hamu keluarga. Ang buhatan itu hatot di hamu na mangulu namo. Ang guamat taon nong jumulu marujung ulu na suribigi biok na taon kang tabo to manang sari-hari tikina hita lawan ni Tuhan atong tagan mariluas Tuhan itu bihita mangulu sotong lalu pernulu to sa pingso moni kang jolo tapature-ture rohatta kang jolo tapature-ture nang pamikiryonotta parsaurat tado dongatta lumubi makan berkeluarga pos rohat turihamu abang inang hasuton nami turinggan na mahamu tujuan nyarion karena matok ko na nasuringgat kamu di panarikon niya mangon sisada roha sisada haborsaw mahamu di Tuhan asa mororo tuhat tay manobot kita matsyog haduan ay hiton muaing nabagat tipasuring do hita pay mahuktat tikiya alay do honot tama ngarabibi inganak kutuhat pay nong ay hok do haporsyok kudo holong nirham uula dito atong ang itagbulong kudo mahoy nong anong do ama na bisurgoy mga puliroham na marsakit sa gumatok masalpuat ka na lumon sa Roma akalas ni Roha tujuan niya Diyo. Amin. Mari kita nomor 275 ayat 1. Pasu jala diramoti Tuhan tiba tamaho laho ruar dohok laho bongot ola nion rudi saliling nilelengna amin marete hita ditutup mabatang berhata
Nama ngulu dosi pangulu wow. Jala ibana parpuri jongjong di atas orbuk. Jala ia malake hulik-hulik kon. Jala malua ausian sibuk pardagingon. Idau kumade batana manoppa dohok nama nobusau. Ibana hatu waktu. Alesi mangatur nababan. Siap tanah do permulaan ni dagingmu jalai kumulak mejolo gabetano. Alai Tuhan debatana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon jalana panguluhoko. Doho to di porbadia nama joho Tuhan uluan na sora suda. Di mana mangaramoti orbuk ni bakem. Pai maroari parpudi ari haheheon na balgei. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na ribanu agijang. Mauliati hudok hami tuho. Marningot suriak kadenggan di basam. Akkanaung nilehommu tudongan namiota gadinguluna. Sai ramoti jala tugu-tugu mahami be. Nang suriak ka pinoparna rodi sude si solhotna. Asalam sadaro hanami mangihutokko. Jala totong di bagasan yasniroha. Pai mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lehon matot dim dohot hatam manugu-nugu hami. Asa diramoti daging dohot tot dinami. Dinamamolus rura ni linggoman ni hamateanon. Asa sahat hami Tuhan uluan nasa leling nililing na pinaradem marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Maredehita mahita ditangi yang satu partai. Ale amanami na iban magijang. Saya bermedia makan. Saya mau makan aja. Saya mau menerukan di bagian kosong dari magijang. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot persoran nasiat tot di porbadiaima nama dongani hamu saluhutna. Amin. Mari dehita las di somma hukasatami tu keluarga lahu madabutano dumi dirutima tu parapat. Hotak kami, baik mamang patalon nami di sude akadong atubu para datang baru area-area dumuli huda laut perjono masuk masian sian dia masuk siano atong mulu siano doma dia masuk siana masuk sian sabura toba puas tu sabura seribu. Ah, ukaragin. Oke. Mana amang perusing kami?
sad song home to see.